Ndabaramutsa mwese umugoroba mwiza. Bose ibintu byose nashaka kuvuga byinshi babivuzeho, ariko ndashaka kubabwira ikintu kimwe gena ibyo nabayeho temwa muri 97 igihe ingabo z'u Rwanda zari muri Kongo ari afande Kabarebe ariwe chef d'état major w'igisirikare cya Kongo cya Desire Kabila, bari barakemuye ikibazo cya ziriya nterahamwe FDLR, ariko icyo gihe ubanza FDLR yari itaravuka nk'izina FDLR, icyo gihe zari interahamwe. Hanyuma bari barahungiye za tingitingi, abo bashobora gufata bakemera babasubiza mu gihugu, baragarutse. Abarwanaga bagakomeza barwana, bagendaga barwana, bamwe bapfa iki byose, abandi bagahunga kugeza aho bagera muri Centrafrique, bagera na Congo Brazzaville. Bageze muri Congo Brazzaville, ari muri Centrafrique ari na Congo Brazzaville, binjira mu marebellion yari ahari. Brazzaville ho nibo bafashije, nizo ngwanyi zafashije Sassou Nguesso. Ndibaza ko Damien ejo cyangwa ejo bundi namwumvise bivuga. Hanyuma byarakimutse antuka muri Congo nibura nka 90%, kuko ntabwo wamenya abari mu mashyamba bari batakaye cyangwa bihishe, ntabwo ari kubimenya, ariko benshi vraiment barapfuye, abandi barataha, abandi barahunga. Hanyuma baza nani Kabila Desire atangiye kurwanya u Rwanda na Uganda, atangura kujya azana interahamwe zivuye Brazzaville, kuko igihe intambara yarangira muri Congo Brazzaville, hari ukuntu Sassou Nguesso yaratangiye kugira imibanire myiza n'u Rwanda, ariko bitarakomera cyane. Ariko urumva we yari umupolitike avize, atangura abona yuko aho kugira ngo yiteranye n'u Rwanda ruri Kinshasa imbere yayo, ntabwo byari kuba byiza cyane. Atangura kubagora cyane mu mibere yabo iki byose, ariko ntibagiwe yuko bahunze bagira no muri Cameroon n'iki byose. Hanyuma atangura kujya bazana buhoro buhoro, imbere yuko yirukana abanyarwanda, buhoro buhoro mu bintu byihishe iki byose arabagarura. Sasa impamvu mbabwira nuko kuva icyo gihe, ni muri 97, kuva icyo gihe kugeza uyu munsi barinjiriye ahantu hose. Ntabwo wamenya, usibye Tshisekedi ko tumuzi ko ari umwana wa Tshisekedi le père, ariko nta muntu n'umwe hariya yavuga mbona babemba peut-être ari amafamiye azwi ya kera, ariko nta muntu muri bari abasirikare iki byose wavuga wakwemeza ukavuga ati jewe nimba musanze atari FDLR munsi ukuboko ngo wemere utanga ukuboko kwawe. No, ni dangereux. Icyo ni cyambere. Ntabwo kiriya kibazo kizashira muri kariya karere. Kongo ni nini cyane. Icyo ni ikintu cya mbere. Barabyaye, baragwira, bafata amazina y'igikongomani, y'abaruba n'iki byose, bamenya indimi zo muri kariya karere, cyane cyane muri West. Abo muri Kivu
hari ukuntu bagumye bari hafi cyane y'u Rwanda n'imico y'ikinyarwanda ihoraho, ariko abandi benshi bagiye muri West hariya baje baturuka za Brazzaville n'iki byose bamaze kuba abakongomani neza neza, ariko bafite za ngengabitekerezo za jenoside. Abo ni uruhande rumwe. Urundi rero ruri plus dangereux ni rwa rundi rwigishijwe ari abakongomani, apana abanyarwanda, ari abakongomani bigishijwe urwango rw'umuntu yitwa umututsi cyangwa u Rwanda, kubera bakitwaza ibyo bashaka byose byo kuvuga ati ni intambara ya Empire Hima n'ababantu na Empire Bantu cyangwa ababantu. Sasa rero icyo kintu nubwo Kongo yafatwa ko ari umuntu yapropoje yuko peut-être Kongo iramutse ifashwe peut-être bashobora kweradika kiriya kibazo, ariko ntabwo wagenda kweradika kiri mu mutwe w'umuntu. Kugira ngo rero ikintu bashobora kugira, bashobora gutinya amategeko kugira bagaceceka, ariko ce serait juste toujours une bombe, nka bombe retardement bishobora kuexplosa anytime. Gushaka kuvuga rero yuko amahirwe nuko hari ahantu ho muri Kivu ho bisa naho biriho birimetriza, ariko rero twebwe nk'abanyarwanda cyangwa abanyakivu ntabwo tugomba kuryama ngo ikibazo ngo tuzaba twagikemuye ngo cyangwa tuzagikemura. No, tugomba guhora ari n'abana ari n'iki byose, naho twe dushaje, abazadukurikira bagomba gukomeza bakomeye, kuko menace izahoraho, yewe izahoraho. Aho nanze gusubiramo ibyo nka Paul Felix yavuze cyangwa abandi bavuze hano, bavuga yuko iriya situation yaranja cyane. Sinzi ukuntu Paul Felix akunda kubivuga, ngo bahantuka ashaka kuvuga abazungu cyane cyane aba-Européen, kuko muramenya yuko muri Europe niho hantu, niyo kontina ikenye cyane ku isi. Buriya muri Europe buriya biteye ubwoba. Juste kubabwira ikintu kimwe, hariho expression mu gifaransa bavuga ngo Paris ville lumière. Mu Bufaransa amashanyarazi yayo akoreshwa uranium yavaga muri Niger, bayifatiraga ubuntu. Ubu basigaye bafite ibibazo byinshi, harimo n'intambara yo muri Ukraine, ahubwo ikintu kibatunze gatoya ni gaze ituruka muri Mozambique, kuko iyo muri Amerika yo irabahenda cyane. Nugushaka kubumvisha yuko iri Afrika, iriya RP nako FDLR ni nka babandi bo muri Sahel, bariya ba Boko Haram. Ni aho abazungu, kera abazungu bari bifitiye abadiktateur babo bishiriyeho, babakoreraga bakiyorera bakagira iki, ntibite ku baturage, ça ils s'en foutaient. Ariko rero buhoro buhoro Afrika itangiye kubyuka, kubarwanya, kugira iki, noneho kugira ngo bataza kubarwanya nka kuriya iriya rero bakoze muri Libya, bagakoresha ibikoresho nka Boko Haram. Iwacu rero bakoresha FDLR n'ibindi bizaza byinshi bimeze kuriya. Nta mahoro tuzagira ngo turyame, tuzaya turyama gusa dukanuye, kuryamira ijisho rimwe irindi turikanuye. Ni icyo nashatse gutanga nka contribution yanjye. urakoze cyane Iwacu Heza. Hanyuma Intare y'Akanwa, niba twumva wafata mic kugira ngo niwo ukurikiyeho.
ni iy'akanwa ni iy'akanwa intare y'akanwa yego ntabwo ari Ewa. iy'akanwa urakoze kumusura Ya, urakoze Olivier kumukosora Simeone ndetse nkaka na masengesho Ruhashya ndabashuje mwese ba Sniper Kasamutwe ba François Chris Rwanda Mucyo mwese imfura z'iwacu ndabashuje ndabona na mushiki wacu Alan Nadia mwese hobe 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 ya ndabona titre ari nziza cyane ni nziza cyane kabisa ngewe muri iki gihe nibyo nsigaye fokasingaho ikintu kitwa ingengabitekerezo ya jenoside ya kugira ngo ushobore kurwanya ikintu ugomba kugifatira umwanya kugira ngo ukige ukige urebe d'abord eske inyagwa yitwa ingengabitekerezo ya jenoside ikomoka he yaje gute iki cyorezo turiho turarwanya uyu munsi cyaje gute ni ukuri abitwa yuko ari abavictime bose b'iki kibazo twakagombye guhaguruka tugahagurukira rimwe twese dukora une étude profonde nako dushaka kumenya dushaka kwiga inkomoko y'iki kintu tubonera muri FDLR kuko FDLR imeze nk'icyuririzi ni nk'umuntu urwaye sinzi malariya ariko ibimugaragaraho neza abantu bashobora kubona ni fièvre donc aba afite umuriro mwinshi cyane anakonje cyane afite intege nkeya nicyo kiba kigaragaza umuntu urwaye malariya en general rero hari igihe dufokasinga ku kintu kimeze nk'icyuririzi aricyo nka FDLR cyangwa n'izindi nka FDLR za Nyatura n'ibindi byose tukibagirwa the cause profonde z'intambara turimo cause profonde rero ni iyihe numvise abandi nabo babivugaho nk'amasengesho yabivuzeho avuga yuko ba nyiri iyi ngengabitekerezo ya jenoside ikomoka i Buraya twayizaniwe n'abakoloni principalement ababirigi nta kindi batuziza nuko baza gukoloniza iki gice badusanzemo hariya basanga ari twebwe dusa nkaho turi maso turabakumira tujya mu ntambara nabo maze babibonye bakora assessment ya terrain bakora inyigo bayohereza inyuma kuri ba sociologue ba anthropologue ba politiciens babo muri za université muri za labo baragenda batuvugutira umuti kandi ni umuti wari warakozwe n'ahandi babanje gukoloniza mbere yuko baza muri Afurika nka za Aziya n'ahandi hose niho batuzaniye ikintu kitwa divide and rule diviser pour régner kuko bari bakeneye kuducamo ibice kugira ngo babashe gukora ibyo bifuza byose so barabikoze kandi ni ibintu bakoze mu buryo systematique ni ibintu bakoze mu nzego nyinshi ni ibintu ndibaza muri icyo gihe byari bifite donc byari bifite budget babishyira muri level nyinshi cyane babinyuza mu madini babinyuza mu mbaraga za gisirikare na politike barabifatanya non seulement ababirigi ndetse n'abandi bose bari bafatanyije aribo
ari bo abantuza aba européen en general, kugira ngo bizagere aho byageze hano ejo bundi muri jenoside yakorewe abatutsi hano mu Rwanda muri 1994. So ibintu bimaze imyaka presque irenga 100, nta kuntu dushobora kubirwanya tudakoze une étude, tutiyediketinze, tutamenye amateka. Niyo mpamvu usanga ibintu abantu babanza bakatwigisha amateka kugira ngo tubashe no kumenya ukuntu tugomba kwifata n'iyi threat cyangwa n'iyi danger ya buri munsi. So ejo nakurikiye video imwe kuri Mama Rwagasabo, abafite akanya bajya kuyireba, ikiganiro Scovia yahaye ministre Minubumwe ndetse n'undi muvandimwe sinzi nawe ibintu ahagariye, avuga ngo bafite ishyirahamwe rya AMI, ariko ibintu bavuzemo ndakubwira ntabwo ndi umuntu w'ejo, ariko nahise numva neza mu mizi ukuntu ingengabitekerezo ya jenoside ari ikintu cya kirimbuzi kimeze nka bombe nucléaire. Tugomba gukurikira tukanabibreakinga, n'abantu bakora za space nitubikorere rimwe gusa, tukabibreakinga muri ama episode avec l'État, tukazayakuramo za season 1 2 3 4, kuko usanga intara ya Kanwa. Oui, Urumva muvandimwe, oui. ibyo byose kwiga no kuhozaho no kwibukiranya no guhozaho. Biriya biganiro bya Dr Bizimana abivuze imyaka iyo 31 tumaze ahora bivuga, aho ugasanga abantu rimwe na rimwe ntibanabiha agaciro gakwiye umwanya bafashe, n'abandi n'abato mu Ndahiro umwanya bafashe bakasesengura biriya bintu bakabishyira ahangaha, aho ugasanga nyuma y'umwaka umwe bitabonetse umuntu yabyibagiye ngo byasohoka nk'uko katangara. Mukanya nanze ko ndi gukora ikiganiro kuri ibyo ngibyo, kwibutsa ingengabitekerezo ukuntu abantu bayikinisha ni kirimbuzi kirororoka kigakura ku buryo za generation zigana zikurikirana kuri icyo kintu. Mushobora kwibaza umuntu wavutse nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi uyu munsi akaba afite imvugo y'urwango, utamusobanura n'umututsi uwo ari ngo mubone, ariko avuga ngo ufite isura imeze gutya, ukaba ari shyashya, ukabona ba Rusesabagina bari kuri social media bavuga kuri YouTube ejo bavuga ngo jenoside yakorewe abahutu imaze imyaka 35, yateye ku itariki ya mbere z'ukwa 10 mu 9, akerekana ko akwiriye kuba igihugu cy'abahutu, hagomba kuba ururimi rwa gihutu. Ibi byose bakabivuga kuri public, abantu bakabyumva bakumva ntacyo bitwaye. Ariko iyo baba bavuga bira bakavuga bagaye igihugu kimwe cy'i Burayi cyangwa cyo mu Barabu hariya bakorewe jenoside, nabo isi bahagurikira barazibyo burundu. Ariko abacu bafite uburenganzira bwo gupfobya jenoside, bafite uburenganzira bwo kuvuga ibintu bashaka ngo ni politike, mu by'ukuri babangamira cyangwa bapfobya jenoside yakorewe abatutsi, mbese ko ni icyaha kijyanwa n'amategeko. Mbabarira nkuvugiyemo, ariko nukunganirana mu by'ukuri. Yes, nta kibazo Papa Damien. Donc ni ngewe akantu kamwe kahise strikinga, umugabo yatanze témoignage ahita avuga ukuntu yahuye, niba ari umudamu ndibaza, ngo umudamu amukorera ibintu byose perfect, aramufasha, aramugaburira, amukorera ibintu byose by'imfura ishobora gukorera iyindi mfura, ariko ngo ajya kumureba, mbega umudamu mwiza kuko agira neza cyane, ariko ikibazo gusa iyo ataba ari umututsi, iyo ataba ari umututsi byari kuba ebana bya bindi bavuga ngo amata byaye amavuta. Nuko ku buryo niyo wamukorera gute, ukamugirira neza, ukamuha ibintu byose abantu bifuza hano mu isi, ariko ko wowe ubimukoreye, iyo neza umukoreye ukaba urepresenta ibyo bamubwiye yuko
ari umututsi, ko umututsi ari mubi, ko umututsi adakundana, ko umututsi ari umwicanyi, kandi akugaragariza yuko atari we, ko bakubeshye, ariko ukanga kubera ingengabitekerezo ya jenoside y'urwango, ngo yahise avuga mana we, uyu muntu ko ari mwiza, ni mwiza kabisa, dore yarafashije, amashuri yaranyishyuriye, yarangaburiye, yaranabaye. Ariko ikibazo ngewe mufiteho gusa nuko ari umututsi. Mukurikire icyo kiganiro, ngewe nagikurikiye nkavuga ariko se iki kintu bavuga bombe atomike, iyi ngiyi niyo bombe atomike. N'uwo musore yabivuze neza, ngo baramwigishije kuko ntabwo yaparticipe muri jenoside yari afite 11 ans, ariko atubwira ukuntu babigishije, kandi ngo bagakoresha bibiliya, bagakoresha amadini kugira ngo babacengezemo amatwara, bakagenda banashakisha na za verse zigendana exactement no kwica ubwoko bumwe, babwica kandi bisa nkaho ari mission bahawe n'Imana. Ngo igitabo cy'ubugingo, ngo bagakwandika mu gitabo cy'ubugingo. Sizi niba mwabikurikiye, bamwe muri mwebwe ndabizi mukurikira ibintu. Nakurikiye, ndabasaba mwese mukurikire icyo kiganiro please. Ni ibintu biteye ubwoba, kuko hari igihe dukora la politique de l'Autriche, ufata umutwe wawe ukawushyira muri nuza mu mucanga, uvuga ngo nta kibazo, biriya ni politike zanyu za FPR, biriya uri kuri paycheck, ibintu nk'ibyo ngibyo, uyu urashakisha amabuye, ibintu nk'ibyo ngibyo. No, ntugasuzugure ikintu kigushobora kukurimbura, no seulement kikakurimbura, kikarimbura n'abawe bose, abari conscient n'abari inconscient. So ni wenda gikomeye cyane. ikindi wenda bakavuga ngo ariko se ko batsinzwe baravuga iki, ntacyo bashoboye, ngo mujye mubareka, bajya bayitubwira nga itimu ya umusanzu wa none, bajya bayitubwira kuko mutumwanya kubera iki nkore bari abantu ko batsinzwe, mubajye mubareka basakuze, nta nibaza tuzabarasa. Urumva ariko ubwo nuvuga ngo tubareke urubuga, kandi mu by'ukuri iyi ntambara ku mbuga nkoranyambaga ni intambara ikomeye cyane, ni intambara ya mobilization. Abantu basiga sindi bubeshye cyangwa ngirimo abo nkomeretsa, abantu gutekereza bisigaye batwara umwanya cyangwa bagakomereka iyo batekereje, ku buryo iyo Padiri Thomas avuga ngo Perezida Kagame ntakiriho, abantu bose bakabyina bakabyishimira, za imbyino za saze bakabyumva, n'ubu ngubu kugeza ubu bakavuga ngo siwe ni undi muntu, bikamenyekana bakamubona. Urwo rwango babiba mu bantu, iyo tudahaguruka twese abanyarwanda n'inshuti z'abanyarwanda tudahaguruka, biba byarageze hehe? Ni ibyo byose tugiye twibukiranya, ariko mu by'ukuri ni intambara izahoraho, ni intambara izahoraho kandi itwara igihe. Nibyo unyihanganire rwose muvandimwe. nta kibazo mwaka we. So muri makeya rero, nk'ukuntu nkashobora kuba yabibabwiye, mu kanya turaba dufite space, rero turaba dukomeza, ni nk'iyi extension y'iyi space. Abafite umwanya bari bo bose, muze dufatanye, muze tuganire, muze twumve, batwigishe. Turaba twumva iriya YouTube video ya Minister Damascene, muze wumve ukuntu twugarijwe n'icyorezo gikomeye cyane, kandi kigenda kikadusanga na hano hanze hose, aho abantu babahamagara ngo ni abakongomani mu nama runaka, bagenda bavuga ngo nanjye ndi umukongomani, bahita bavuga oya, wowe ntabwo uri umukongomani. Kandi wowe nguvu uvuga ngo ntabwo uri umukongomani, nawe ntabwo ari umukongomani, ni umukamerune, ni sinzi umusantre africain, ariko kagukemanga kubera iki? Kubera wavuze ko uri umukongomani, ko uje mu nama. Wasaba pana aho kongomani vraiment we umukongomani wapi? Hagakuca amazi juste kubera indeshyo ukuntu usa. Donc birenga imbibi za Great Lakes region,
bikagenda ingengabitekerezo tugomba guhaguruka twese kwirwanya tugomba kubifata twese nka social responsibility y'umuntu wese ufite ubwenge nutabirwanya ebana biza kurya ambushi baza ebana uzisanga muri ambushi usange ubaye victime kubera iki kubera kurangara cyangwa usange n'urugo rwawe n'abana bawe babaye victime donc iyo ni responsabilité yacu twese byaba aba victime directe byaba ba victime indirecte byaba abaturanyi bose cyane cyane abumva uru rurimi ni ibintu bikomeye cyane kandi ngewe mbifitemo experience nabivukiyemo nabikuriyemo ndabizi neza wabanaga n'umuntu mugasangira ibintu byose ariko akakureba na kijisho akakureba gusa ariko si turapfiki ko ngewe dusanga ibintu byose ukavuga ururimi rwe ugakora ibiki byose ariko wapi nakwakire nakwakire kabisa ukabona afite ikintu kimeze nk'isesemi kuvuga kumwebwe murirata biki ko ndirata gute buri kintu cyose meze nk'abandi bose ariko akagusingolinga out ashaka kugira ngo agushyire mu kona maze akurangize ariko tugomba guhagarara nk'umuntu umwe tukavuga no enough is enough we fight back nta bintu byo kuba apologetics nibyo tugomba niyo attitude yacu muri make nibyo ngibyo murakoze kuma umwanya wo kuganira thank you yego rero tugira ngo tugare ku musozo kuko nubwo turakomeza ikindi kiganiro turagira ngo wenda abafashe mic twongere Santos Santos hanyuma na tuwe amahirwe bashiki bacu hanyuma abagabo tuze kujya ku musozo muramugize neza murakagira imana murakoze Damien mwiriwe mwese aho muri ese mbona Tshisekedi icyemezo cyo kwitandukanya na FDLR gishoboka iki ni ikibazo gikomeye pe kwitandukanya n'aba FDLR of course nk'uko mwese mwakomeje kubivuga cyangwa n'abandi bagiye babivuga ntabwo ari ikintu cyoroshe kandi nta n'imbaraga bifite ntabyo azoshobora Damien nimba umuntu yananiwe gusekiriza Sud Kivu Ibuvira haramunanira Wazalendo akaba aribo batwaye kiriya gihugu mpaka ku mupaka iwacu uvi Burundi ne Wazalendo bahatwara ntashobora kubahagarika nibo they are the one who make the law FDLR izo mbaraga zozikurahe ntazihari mu ncamake ntabyo azoshobora kwitandukanya nabi nimba adashobora kwitandukanya na Wazalendo kandi ari abantu b'abamirise azokwitandukanya na FDLR mwenyene ngaho muvuga yuko ari ingwanyi zikomeye baraba exfar n'abashaje batraininze abandi nyuma yabo bakaba barananiwe kudezaminga canke guhagarika Wazalendo azoshobora FDLR inyushi ni oya rero hari ibintu abantu bagenda bagasinya ariko kubyemplementinga kubishira mu bikorwa kikaba ari cyo kibazo Ndiye nkurikirana ama-resolution namye soma bavuga ama-resolution bagiye bakora agendana na FDLR kuvaho muri 2000 zizaho ngo bamaze gukora prido nyinshi cyane nibizi gitigiri nasomye ngo ama-resolution muri Nations Unies yerekeye FDLR ararenga 20 ariko yose nta nimwe yagize ahishika rero sinibaza ko uyu munsi Damien uyu munsi ariho biza gushoboka ntuzenya nkuko urabona ko initiative ihari urabona ko babishize babisohoye no muri ko ari itegeko batabashije gusenya FDLR ngo barabarasa ivyo ni ibintu biri mu mpapuro ni ibintu basinya
ni ibintu bica muri Nations Unies, ni ibintu bica ukabona ko abantu bafise iyo initiative, ariko kubishira mu bikorwa sinzi umuntu yamye avuga ngo ni 90%. Jewe sinovuga na pourcentage, novuga gusa ngo ntibishoboka. Rero hari igihe tuvuga ngo ikintu ntigishoboka, ariko ubundi tukavuga tuti bizogenda gute, kubera kiriya kibazo ni ikibazo ubu ntabwo kikiri ikibazo c'u Rwanda gusa canke ca Congo co kurwanya FDLR, ubu ni ikibazo regional muri Grand Lac. Urumva kiradukorako twese. None ico kibazo iki kibazo kizokemurwa gute kugira ngo izi FDLR zisenywe mu karere? Je nkumva yuko solution ari uko ni responsabilité ya buri muntu wese. Umuntu wese yumva yuko ntibivuge gusa ngo n'abatutsi, ntibivuge gusa ngo n'abandi b'abanyabundi bundi bwoko. Umuntu wese wo muri Grand Lac dutegerezwa gushira ku kadomo tugaheza iki kibazo ca FDLR, kubera ubunye bariko barahigwa muri Congo. Next step ni Bujumbura. Urumva Bujumbura nibirukanwa maybe bagende binyegeze hehe mu yandi mashamba yo muri Tanzania. Bico bivuga yuko twebwe abantu bo muri Pays de Grand Lac turugarijwe n'aba terroriste bitwa ba FDLR. Je ngasaba rero ko umuntu wese ayigira devoir yiwe, ntituyisigira amaeta gusa ibihugu canke ngo ni RDF canke ni FARDC canke ni M23 AFC canke ni twigwaneho MRDP bategerezwa guhangana n'iki kibazo. Ni twese bivuga yuko uzi kuri umurundi ushaka amahoro, FDL ibujumbura iburundi hoho ni igihugu gito cyane, abantu barazinanye. Damien wese sinzi ko iby'Uburundi bubizi, iburundi abantu barazinanye. Umuntu wese aziti hariya Jenike kakuri ari bari abantu bari nabo muri FDLR canke n'iyindi movement negative iri kwiraza kwimplant Burundi mu bidome hagatoki. Naho tutovuga ngo wibwira leta y'u Burundi kubera yo ikorana nabo, okay, ariko usharing information ufumuzi ukubwira ibindi bihugu uziko nawe nyene bari muri iyo initiative yo kugwana FDLR mutome kakujya aba journaliste ari ibintu aba YouTuber kabisa cyane bo mu Rwanda. Urabona yuko nkuriya mwuga bafise Mapendo TV ico kintu amantuze ama program amazi misakora amazi misakora ku kintu ca avuga ibintu vya FDLR, akakubwiraho FDLR aho yumvise ziri abari kiriri kuri hoteli yiniyi, akavuga bari muri Gasekebuye ati kunzu yiniyi mu kabaraka. Urumva ko n'umujournaliste ariko arakora iyo effort. Mapendo TV mugende murabe ibiganiro vyose amazi iminsi atanga, aguma avuga ati hari amakuru twaronse yuko hari FDLR ziri ahantu hitwa gutya na gutya muri Gasekebuye canke muri Rohero ahantu nkaha ku kabaraka naka. Urumva we ko urabona ko vraiment ariko aratanga umusanzu wiwe. Reka tuje muri uwo mujo, tuje muri yo line. Abakora aba YouTuber, aba Twitter, social media, TikTok, uvuga uti twega abantu bo kumutakura, hari ama va et vient, turabona abantu abanaba kwibarabara nibi hari amasura abantu utazi ukashira no ukaje no kuri TikTok kugira ngo twirinde yuko ibi bintu byashikiye bene wacu abakongomani. Erega abakongomani ikintu bariko Damien consequences bariko barahura nazo uyu munsi abakongomani binjiriwe na FDLR ni kubera hariho abantu babonye ibintu nk'ibi, swati barahora kubera iyo guverinoma ari hari, swati ntihariho social media nk'iyo uyu munsi de consequences hari. Mushaka natwe abarundi canke
ibindi bihugu FDL izojamo Tanzania canke Uganda mushaka natwe ko tuzokwisanga abakongomani bisanze inyushi ni no rero icaho ugikumira hakiri kare twege ibihugu vyacu dukumire share information hariho TikTok uragenda ukavuga cyangwa ukaja muri YouTube ugatanga ikiganiro twege aha turabona ko hari FDL zirahana ababijejwe bazokurikirana iyo nkuru bamenye birukane hakiri kare cyangwa bavuga ati hariya ibintu biriko biragenda gutya hariya aba FDL bari hariya hari abantu binjiye bavuye muri Kongo baciye ku mupaka baje gutya tugasharinga kugira ibyo ntituze kwisanga aho bene wacu abakongomani bari isad hariya abantu bibaza ko FDL ni hari mu ministre wabo yigeze kubivuga wa defense yavuze ngo nimba hari abantu bishe cyane twabaye victime ati twabaye victime ya FDL gusumba ko abanyarwanda babaye victime ya FDL urumva baragiye bica abakongomani vuma barahuye n'ingorane kuba baturanye n'aba FDL natwe rero ibihugu byacu dukumire hakiri kare ni responsabilité yanje na wewe ya twese kugira ngo hari ikintu je n'amamvuga logique n'amamvuga Damien wewe turi mu gihugu kimwe wewe Damien kugira ubeho mu mahoro ntegereza kubaho mu mahoro kubera wowe ayo mahoro utayampaye nanje ntayo nzoguha kandi twese ntayo tuzogira ntubona nk'i Burundi politiki hari abantu baba bashaka kwibaza ngo we are okay guverinoma yacu no kubera uyu munsi ni Burundi hari abantu barara ku marondo bati kubera iki igihugu ntigitekanye kubera je ntayafise amahoro nawe ntazizogira nure atayafise nawe ntuzoyagira rero kugira twese tubane neza ifoko hari ibintu nka kujya je nakunze nk'i Rwanda barakubwira ati umutekano turawubarindira ariko muduha amakuru reka natwe rero akazi kacu ari ugutanga amakuru y'izi FDL aba bantu dutegereza kubagwanya n'imbaraga zose zihari abari kuri tere babijeje nk'ubu ndazi ko RDF yoyo ntizohumeka of course kugwanya FDL na ideology ni urugamba rwa generation urumva nk'uko uyu munsi twabonye basinye Hamas ntuze Israel na Hamas basinye amasezerano ariko hari ugusinya Damien hari nuko kuzogwanya bajya ba Hamas ni urugamba rwa generation ariko we don't give up basinye okay is a step ibihugu biko birasinya ko FDL zitegezwa kurimbugwa iyo ni step ya mbere ariko step ya kabiri n'ukuzigwanya rero ni urugendo rurerure si ibintu bizoshoboka ejo hirya ejo ntitwibaze ngo birashoboka ngo bazoca bazirandurano ariko na generation izosigara ubabwira uti FDL zitegezwa gusenywa mu karere je nico novuga murakoze ariko gushoboka gusenya FDL ni igikorwa gikomeye kidashoboka ariko twese tuvyumvise ko umuntu wese ari affected ni FDL mu karere umuntu wese ahaguruke atanga umusanzu wiwe murakoze urakoze cyane El Santos urakoze rwose kandi umusanzu turawibuka cyane igihe kinini gutanga ibitekerezo byawe kandi byubaka rwose urakoze cyane imbaraga ukoresha okay ni ndikurikiraho Rukariza Rugamba uraho neza nanone uraho nka Damien yego El Santos ndashaka kumushimira cyane ko ari fierce reka mbivuge gutyo ari fierce mu kumvikanisha ko urugamba rwa FDL ni ideologie iyi ni projet tugomba kuyumva ukwiri kutayumva en fait hari umufaransa wavuze ngo mal nommer les choses c'est ajouter au malheur du monde ni ukuvuga ngo mbishyize mu kinyarwanda nshoboye kutita ibintu uko biri ni ukongeraho ikibi kiri ku isi bon ngambigerageze kuvuga gutyo kutemera ko FDL hari projet génocidaire colonial
mumbabarire rwose ndavuga indimi z'abazungu, kutemera ko icyo kintu ari ikintu umuzungu ahagazeho yiremeye, kutabyemera ntabwo bizatuma ntituzigera dutera imbere, ntituzigera tubishobora, iyo ntambara ntayo tuzashobora, tuzaba twayisinzwe kubera ko tutayumva, ko tutayemera. Umuntu uhagurutse akava iwabo muri 1800 je ne sais pas quoi, akakora inama mu Budagi Berlin, akadutandukanya atatuzi, ataratugeramo, ataradukandagiramo, ataratubona abo turi bo, yohereje juste abatasi bake bake ngo baze batwige baturebe, agakatakata imipaka, ibyo akaba aribyo tukigenderaho uyu munota. Mumva ko iyo projet atari yacu. Kuyirwanya rero ni ukuyirwanya ku mizi. Ibyo tugomba tuvuga ngo kurwanya ikibazo à la source. Tutagiye Berlin ntabwo tuzaba twagiye kuri source. Sinzi aho tuzaba twagiye ariko ntabwo ari kuri source. Tugomba gusubirayo, tugomba gufata umuzungu, tugafata miroir. Hari I guess analyste Teddy Mazina, muramuzi mwese, ukunda gukoresha expression yo kuvuga ngo u Rwanda ni miroir kuri Occident. U Rwanda rwibutsa Occident ibyo bakoze. En fait, nta kindi gihugu muri Afurika gikora ibyo bintu. U Rwanda rwonyine rwibutsa Occident amahano bakoze iwacu no muri Afurika yose, mais surtout iwacu muri Grand Lac. So mu gihe tuzaba tutarafatinga abantu nkamwe mufite uruvugiro, mufite influence, wowe Damien, ba Egide na Olivier n'abandi benshi mufite influence, mushobora kuvuga mukumvikana. nawe Okay, yes okay gato ngaho sawa. Tureke gushira focus kuri Kinshasa. Oui, Kinshasa ntabwo dushobora kuyireka, of course, ariko dushire focus ku muntu wabiteye ya un siècle. Umuntu wabikoze ya un siècle et demi muri 1894 1895, niwe tugomba gushiraho focus, niwe tugomba kuexposa, niwe tugomba gushira hanze amahanga, ayandi mahanga, apana amahanga y'abazungu, ko abazungu byose barabizi, birengagiza ibyo bazi, ariko amahanga atabizi abyumve neza, yumve neza icyo Berlin yakoze. So ni ikintu nshaka kuvuga, tureke guta energy aho bidakenewe. Vuba nihuta, Tom Ndahiro yigeze kuvuga haciye nk'imyaka nk'itatu cyangwa ine ndibaza, yaravuze ngo, kandi igisekeje nuko yarabivuze hama nta muntu n'umwe wabyumvise, cyangwa se barabyumvise ntibabyitaho. Yari warabona ko ideologie iriho irakwirakwira mu karere. Arabitubwira, arabivuga, abantu ntibabyumva, ntibabyitaho. None ubu niho tubona yuko non seulement ideologie yakwiye mu karere, mu bakongomani surtout, abarundi bavandimwe bacu tuvindimwe direct, abarundi tuvindimwe bo bari bayifite kubera yuko watuzaniye Parmehutu niwe wazaniye Paripehutu. Mais n'abagande, n'abanyakenya, n'abatanzania, n'abasudafricain, n'abacentrafricain, n'abaivoirien, tugiye kubona dusanga byuzuye mu banyafurika bose, tutamenye ko byagenze kubera ko tutabirwanyije kare. Niyo mpamvu bikeneye ko tugomba kurwanya iki kintu, iyi projet génocidaire, iyi projet destructif y'umuzungu, niyo wayizanye, tukayirwanya à la source. Kandi à la source ni Berlin, badukatiraho imipaka, badutandukanya kubera ko amazuru yacu ngo akoze, cyangwa ngo uburebure bwacu, cyangwa ngo imibiri yacu ko isa, cyangwa ko dutambuka, cyangwa ko tureshya nuko tureba. Voilà, nicyo nashaka kongeraho. Murakoze.
murakoze bavandimwe rero bari hano kandi twaganiriye bikwiye. Ndagira ngo tugere ku musozo none ko n'ubu turi bukomeze iyindi space mu kanya. Ndagira ngo Jide na Ruti na Muhumuza tugire icyo tuvuga dusezera abavandimwe twataramanye tubashimiye byimazeyo, hanyuma naho mu kanya rero murakagira Imana. Olivier uranyumva neza? Okay, Muhumuza uranyumva wowe? Yes, ndakumva Damien ni Olivier. Okay. Ndagira ngo abo twatangiye ikiganiro basezere ku bavandimwe, hanyuma naho gutaha. Yego, ubwo twahera kuri Egide niba twumva. No gushima, ndashima cyane mwebwe dufatanya gutegura ibiganiro nk'ibi. Ndashima cyane rero namwe Muhumuza, Olivier, Ruti, nkaka ku bushake ubwitange mukomeza kugaragaza iyo dukora rero space nk'izi. Ngashima ibitekerezo bihatangwa, ndashima abaduha inyunganizi, ndashima abatwitaba, ndashima abaza kugira icyo batubwira ku bitekerezo tuba twagerageje gushyira ahagaragara, kuko badahari mu by'ukuri nyine umuntu yasanga arimo yivugisha, twaba tumeze nka nyiramubande. Ariko iyo baje ngo dusangire ibitekerezo duhabwe ndetse n'icyo bifuza twakora kurushaho, cyangwa se hari n'abagerageje kuvuga ibi umuntu yanakwigisha. Mwese rero hari n'abatagira icyo bavuga, ariko ntibivuga ko ntacyo bahakura. Ni ukuvuga ngo mu by'ukuri baraza bakatwumva, baraza bakagira icyo bahumva, baraza bakagira icyo bahakura, bakazajya nabo kubivuga ahandi, kandi gushyigikirana n'ibyo. Mwese rero ndabashima mwese. Buriya tubivuga kenshi ko iteka buri wa mbere usanga tuba dufite suje tuza kuganiraho. Buri gihe usanga twabisangije imbuga zitandukanye, ari nko kubararika ngo muzaze tubiganireho, tubicisha ahanyuranye hose, tunibukiranya neza ko nyuma y'uko tubikoze nk'ubu ngubu duhita twongera rero tukabigarura kuri za YouTube channels zitandukanye dukoreraho, kugira ngo abatakurikiye ibi biganiro tuba twakoreye hano noneho bazabyumve baramutse basuye rero channels zacu. Nongere mbashimire, hanyuma kandi mbifurize mwese bitewe n'aho muri ibihe byiza. Murakoze cyane. Yes, urakoze cyane nawe Egide. Damien, sinzi niba washimira abo turi kumwe, kuko ngewe nta kintu ndi bubashimire. ndabaza kubasaba ko nabumvisha ijambo rimwe Afande Charles Kayonga yavugiye muri space twarimo, yari yateguwe na Hobe ku bufatanye n'undi ntari kwibuka izina, niba ari intango y'umurage. Yego. Kandi mbashimire ko yari space iryoshye cyane, abantu banakunze. Mukomeze biriya bikorwa. Hari ijambo uyu mugabo yavuze rijyanye neza n'ibintu turi kuganiraho uno munsi. Ndaza kukabumvisha akantu gatoya, wenda nagashyira nagakase nagashyize kuri YouTube, abantu baraza kukabona. Sawa, reka nkureke Damien. Nubwo uvuze Bahobe na Raziska, nongeye mbibutse yuko nejo bafite ikiganiro muri amasaha asanzwe. Mu by'ukuri nabyo barasubiramo kuri ikiganiro kuri amagambo ya Kisekedi. Amagambo ya Kisekedi ntabwo tugomba kuyajenjeka mu gihe, kuko umukuru w'igihugu nibyo mu minsi ishize na Maître Ngoga yabisubiyemo cyane, avuga ati FDL kuba ifashwe n'ibihugu, ikitabwa n'ibihugu, bitandukanye no kubona FDL nk'agatsiko runaka kabagize ba nabi. Ariko kuba bafashwe n'ibihugu bifite ubushobozi bwo kubafasha,
urubanza ikibazo kiba cyabaye ikindi. So rero ngira ngo ejo Razisika na Hobe bazagira iyo kiganiro, tuza turi hafi tubakurikira nyuma. Nyuma Olivier nawe nurangiza akari muri bushireho dusoza ikiganiro, murakagira Imana mwese. Urakoze nawe Damien, ndabona The Future nawe yazamutse. The Future Karame Olivier. ni karibu nanone, nubwo wari wabuze. Ufungura mike usezera abantu dukomeze, kugira ngo Urakoze ba cyane. Damien nabo baze gukomerezaho mu bindi biganiro. Urakoze, ngira ngo nashimira abo twabanye muri iki kiganiro, mbashimira ku bwitange bagira buri gihe mu biganiro nk'ibi ngibi byacu. Buri gihe iyo dukomanze barakingura, bakitabira tukungurana ibitekerezo, kandi biba ari ibitekerezo byubaka, nabo gushimirwa cyane. Turizera ko tuzajya duhorana tugahonora tugakura urumamfu mu ngano, kugira ngo sosiyete ibashe kubona ibiyifitiye akamaro. Rero ni ukubashimira cyane, nanjye nshimira abo twabanye mu gutegura iki kiganiro. Ahanini nanisegura ko nagihuye n'imbogamizi za interineti zituma tutabana neza nk'uko nabyifuzaga, ariko ndabona byakemutse. Ubutaha ntabwo bizasubira nk'uko byagenze uyu munsi. Rero ibi ngibi byo ngira ngo turibuka ko twaje kubona ko Tshisekedi niwe muntu ushobora byose, ashobora ibintu byose usibye ngo gupima uburemere bw'amagambo avuga. Amagambo avuga ubona ko atabasha kuyapima, ariyo mpamvu agira indimi zirenze rumwe, ahora ahinduranya amagambo. Ariko icy'ingenzi kinagaragara ni uko atari umuntu ufite ku mutima amahoro, atari umuntu ufite ku mutima ineza y'abaturage be. Ngira ngo kuri sayidi yo u Rwanda, aho twebwe icyo nshimira na leta yacu ni uko izi ineza y'abanyarwanda, ikaba izi neza ko umuturage agomba gucungirwa umutekano ku rwego rwo hejuru, kandi ikaba inafata amagambo y'uriya mugabo itanayaca amazi, ahubwo umuntu wahize kukugirira nabi, umuntu wahize kugutera no kukurasa no kugusenyera, ntabwo ari umuntu wo gufata uko ubonye. Leta yacu rero ni ukwishimira cyane ko ikomeje gukaza umutekano ku nkiko z'igihugu. Abaduhigira kutugirira nabi bo ngira ngo mbona ko bikoze ubusa, kuko bahereye kera ariko nta kintu bagezeho. Rero igisubizo cyo muri Congo, ndizera ko abakongomani cyane cyane AFC M23 izakivugutira umuti wa burundu. Tshisekedi naramuka akomeje kwinangira, ariko natinangira akaba yashyira mu ngiro ibyo avuga, nabyo byaba amahwi, yaba ari amata by'amavuta. Reka mbashimire rero abo turi kumwe ku masaha, mugire ijoro ryiza, abandi mukomeze mugire ibihe byiza. Damien, ikiganiro gikurikira ndumva turi bubane. Murakoze cyane. Urakoze cyane. Ibyo uvuze bya Tshisekedi urangirije, wenda nakwibutsa abantu ko senateri Vode yavuze ati agomba kuraswa amatwi bakayazibura. amatwi ye ntagaragara kubera reka batazavuga ngo natutse perezida wa repubulika, ariko hari ibintu bituma atagaragara, kuyarasa byagorana. Reka Muhumuza, sinzi niba wasezera abantu cyangwa waza gusezera nyuma ndangije. Rangiza Muhumuza, ntabwo hari, nabuze ko yananiwe, yacyuye, urumva biragoye ko aza kugira icyo avuga. Okay, reka rero mbumvishe ibintu bimwe muri ikiganiro cyateguwe na Hobe, ndetse kandi
kiza kuba cyaritabiriwe n'abantu benshi. Ni ikiganiro cyakunzwe cyane, ndetse host akaba yari intango y'umurage. Tunabibutsa abantu ko mujya mukurikira ibiganiro bakunda kugira, bakunze kubigira kenshi kuwa gatatu, ndibaza niba kuwa ntibeshye. gatatu rwose ni umunsi wabo, no kuwa kabiri ni umunsi wa Raziska. Ni iminsi rwose bamaze kwemeza, ubwo nabyo ni ukunganirana nuko. Yego, mujye mugerageza rero mugende mugikurikire. Ni ikiganiro cyakunzwe cyane cyane ko cyari kirimo inyigisho n'impanuro nyinshi cyane za Fandi Kayonga, umugabo uzwi cyane ku rugamba. Ariko iki gihe yari amubajije ku bijyanye n'urugamba aho rugeze, yaba ari kuri social media ndetse n'urugamba bo barwanye mu by'ukuri nyirizina. Ati se bimeze gute? Ati twebwe tururwane gute, dukora iki? Muri make Kayonga yamubwiye ko urugamba rutararangira, ku barwanya urugamba rwa ideology kandi itararangira, so igikomeje. Ibyo rero birahura n'ibyo twari turimo. Ubwo mbabwiye muri make, ariko reka mba prayingire wenda ntabarambiye mwumve. Urw'inzira mwanyuzemo mubona urugamba dufite twebwe nk'urubyiruko ari uruhe, tururwanisha iki, dukwiye kurwanisha iki? Murakoze. Murakoze. Urugamba by'ukuri ntabwo rurarangira. Urugamba rusa nkaho ruri protracted, wa mugani, cyane cyane ko umwanzi aba agihari. Urugamba rukenera abarwana physically, nibwo ntiruzarangira, kandi barahari bari committed, babikora, bazakomeza no kuboneka. So kuri iyo front nabo bizakomeza, ni ngombwa. Ariko buri rugamba rwa mbere ugomba kurwana ni urugamba rwo gusobanukirwa, urugamba rwa ideological clarity. No kumenya ngo kumenya ibibazo by'igihugu cyawe. Igihugu cyacu ni iki? Dufite ikibazo ki? Umwanzi wacu ni uwuhe? Ni iki? Icyo kintu urubyiruko mwese mukimenye muri iki gihe, byaba ari byiza cyane, intangiro nziza. Kuko intambara nyinshi turwana nuko abantu batazi what is the problem. Rete ni iki? Ni iyihe? Umwanzi wanjye ni uwuhe? Ninde? Nicyo kintu cya mbere urubyiruko mukwiye kumenya. Twarwanye n'ingengabitekerezo. Ingengabitekerezo ishingiye kuvuga ngo, ingengabitekerezo ya jenoside ishingiye kuvuga ngo umwanzi ni umututsi. Ariko se nibyo? Umwanzi yawe umunyarwanda. Ntibishoboka. So umwanzi ni iki? Umwanzi ni icyo kintu cy'imyumvire, imyumvire mibi. Ideology yo kuvuga ngo, ariko nayo ishingiye kuri opportunism. Ushyira inyungu zawe imbere y'igihugu. Ushyira inyungu zawe imbere y'igihugu, uba uri candidate w'ibibazo byose. Icyo kintu ni ukukirwanira cyane. Ushyira inyungu zawe imbere y'iz'igihugu. Abantu bose barwanya u Rwanda, wumva bavuga nabi ubuyobozi, ba revisionist, bavuga ngo jenoside yabaye cyangwa se habayeho ebyiri cyangwa iki, baba bagamije iki? Inyungu zabo.
eh, inyungu zabo ariko cyane cyane kutandastanding kutamenya neza ngo ninkora iki bizagira ingaruka ki bizangiraho ingaruka ki So ngayo nguko rero